Chairman, President, thank you. Respected colleagues, ladies and gentlemen, I will speak in Serbian, as you know. We are jumping now from the 4th century into the 14th century, but the connection is clear because Constantine the Great was, as it has been said here many times, was very important for Tsar Stefan Dušan and for his here Simeon Miloš Palaiologos, about which I will talk now. Dakle, saopštenje posvećeno karakteru efemernog carstva Simeona Miloša Palaiologa i njegovog sina Jovana Miloša Palaiologa sa središtem u Trikali u vezi sa pitanjem okolnosti koje je ono prešlo na kraju pod vlast cara Jovana Petra Palaiologa. U trenutku izvanredne smrti cara Stefana Dušana 20. decembra 1355. godine njegov polubrat Simeon vladao je epirom, to je despotatom, noseći odgovarajući visoku titulu despota, ali rad ubrzo morao da se povuče pred trupama despota Ničipora, inače njegovog štraka koji je 1356. godine zaposao najpred Tesaliju, a potom Jergir u ime vladajućih cara u Konstantinopolju Jovana Petog Palaiologa. Simeon se u Kastoriji pred svojim trupama proglasio za cara iste godine, kada je po svemu sudeći njegov stariji sin Jovan bio proglašen za Salvadora. U tom trenutku Simeonov cilj bio je vezan najpre za srpske oblasti i za ostvarivanje prava na presto Nemanjića, koji je kao sin kralja Stefana Dečanskog i brat cara Stefana Dušana smatrao da ima. Na tom putu mu je starao car Uroš, Dušanov sin i naslednik, a u sukredavanju sa njim, kao što je poznato, Simeon nije imao uspeha, ali 1359. godine u jednom za njega srećnom stici okolnosti, koja je omogućila pogibelje despota Ničipora, uspeo da se učvrsti kao gospodar Tesalije sa središtem u Trikali, a potom i Epira. Mi se na ovom mestu nećemo detaljnije baviti pitanjima vezanim za karakter ovog carstva, za politička shvatanja, to je ideologiju i programu koji vladara Simeonova carstva ideologije i program, nakon kraha velikih planova vezanih za nasljeđe njegovog brata Dušana, doveli su u stvaranju jedne osobene političke tvorevine koja je nedavno s pravom nazvana Trikalsko carstvo. Bilo je to jedno lokalno carstvo, ali istovremeno i idealno u odnosu na Konstantinopoljsko, određeno carstvo koje je našlo svoje mesto u kontekstu dugotrajne krize nekada jedinstvene carske vlasti i savremenih postojećih shvatanja o takozvanoj zajedničkoj vlasti, u ovom slučaju porodičnoj vlasti članova dinastije Palaiolog sa Jovanom Petrom Palaiologom. Najzad bilo je to i hibridno carstvo zasnovano na tradicijama Dušanovog carstva koje je imalo stvarnu vlast na Iberiju, Romenima i Romanijom, naravno samo na jednim delom, i ponekad na Aragonom, a idealno i simboličko nad Srbima i Srbima. Naravno, njegovo carstvo bilo je samo želj fenomena stakanja i podele neka jedinstvenog carstva. U ovom krugu pitanja pripadaju pitanja vezana za vladarsku ontologiju, za njegove imena. Imena koje su obe ove ličnosti, patriotice, svi nosili, isticali ili prečutkivali u različitim etapama svog života i delovanja, imala su snažna politička značaja. U zvaničnoj titularnoj verziji ona su glasila Simeon Miloš Palaiolog i Jovan Miloš Palaiolog, a da je historiografija, kao što je uobičajeno, navodi u skraćenim zapravo proizvodnim varijantama. Oba ova imena navodi u vreme kada su oni na vlasti. U ovoj prilici će reći o nedoumbicama u vezi sa kronologijom i okolnostima u kojoj je došlo kraj njihovom efemernom carstvu. Simeonova vladavina okončana negde između septembra 1366. i novembra 1373. godine, a najverovatnije bliže potom datumu kada ga je nasledio njegov sin Jovan. Ovdje se mora primetiti bliskost ovog datuma sa krajem dinastije Nemanjića i sa zbivanjem u Srpskom carstvu. Naime, što se tiče, dakle, ovog kronološkog okvira, za period između 1. septembra 1366. i 31. augusta 1967. godine, što odgovara 6875. godini ostvarenja sveta po vizantijskom načinu, vezuju se dva poslednja spomena Simeona kao vladara. U novembru 1372. godine njegov sin Jovan izdao je svoja najstarija poznata, zapravo jedina poznata vladarska
Na osnovu toga se može zaključiti da je smena na mestu objavljena blizu tog datuma, novembra 1372. godine. U jednoj povelji iz novembra 1381. godine Jovan je već spomenut kao monah Joasa, što je nekada uzimano kao gornja vremenska granica njegove vladavine, koja prema tome trajala 10 godina. Pokazalo se, međutim, da je ona bila još kraća, zapravo sa svim kratka, i da je već juna 1373. godine novi gospodar Tesari bio kesar Aleksija Anđeo Filantropije. Stefan Duka, Simeon mlađi sin i brat Jovana Moša, bio u tom trenutku još uvijek dečak uzrasta, s obzirom na to da je postojeno sudeći rođen posle 1366. godine. Međutim, okolnosti pod kojima je Aleksij Anđeo preuzeo vlast u Tesari ostale su nepoznate. One se smatraju na izvesnoj meri mogu objasniti. U jednom najznačajnijih sačuvanih savremenih dokumenta Povelji za manastir Bogorodice Devetih vrata iz novembra 1381. godine stoji da su se tamošnji monasi obratili navodim božanskom bračnom paru kesara, Aleksiju Anđelu i njegovu časnom supruzi Mariju, i da su oni proviđenjem Božjih i milošću moćnih svetih časnih gospodara naših i careva dobili da časno prvim vodom Vlaška, to je Tesara. Božinski oblik careva shvatanje uglavnom kao da se odnosio do savremene vladajući careva iz dinastije Pavlova i tumačili nekad uže kao da se odnosi na Jovana V. i Emanuela II, nekad šire kao da uključuje Janjonika IV. I Jovana VII. Međutim, smatramo da se ta formula mogla odnositi i na cara Jovana Uroša Pavlova. Taj zaključak zasnijan na modernom karakteru Prigradskog carstva Simeona Uroša koje je nasledio Jovan Uroš Pavlova. Kao što je poznato, nema podataka da je Simeon nikada bio komisar i ništa ne ukazuje na to, sasvim je i razumljivo da je u jurisdikcionom području Konstantinopolske patrijaršije i nije bilo crkvenih autoriteta koje bi ga komisale za cara Rimljana, što je bio njegov titul. Ipak postoji jasne i relativno brojne svedočanstva koje ukazuju na simboličan odnos njegove stvarne carske vlasti sa lokalnom i sa Konstantinopolskom crkvom, o čemu dosledno svedoče arhijerijska naimenovanja. Ta simfonija morala podrazumevati sa svim određenim oblik liturgijskog spomena svetovnih vlasti kao odraza važećeg političkog poretka u takozvanom Prigladskom carstvu, naravno, kao i u drugom. Dakle, na liturgijama u mitropolijskim crkvama. Najpre je po toj rekonstrukciji spominjan car Jovan V. Pavlova, što je u slučaju Tesari smatramo bila praksa koja je započela već u vreme njegovog maloletstva i bila, smatramo, nastavljena bez prekida, a zatim Simeon Uroš Pavlov kao stvarni lokalni vladar. Potpuno ideološko saglasje između lokalne svetovne vlasti i lokalnih mitropolija, koji su bile pod jurisdikcijom Konstantinopolja, treba shvatiti kao značajan pokazatelj udelnog naravnog i ograničenog karaktera carske vlasti Simeona u okviru bar teoretske vrhovne vlasti glavnog cara Romeja. Smatramo da nije moglo biti drugačije ako se uzme u obzir poznati slučajevi đerara koji su bili postavljeni od strane Vaselskog patrijarha i nalazili su se pod Simeonovom jurisdikcijom. Ja ću malo skratiti sad ovu argumentaciju, sad ću pomenuti dobro poznat slučaj Antonije mitropolita Larise, koji je 1333. godine položen, ali je napustio mitropolitsku stolicu nakon Dušanovog osvajanja Tesarije, međutim vratio se kada je Tesariju zauzeo despotičito i na kraju postao najznačajniji arhijerej u Simeonovom carstvu, a nasledio ga je mitropolit Dil. Također, patrijarh 1365. godine položio mitropolita za Janinu i također patrijarša izdavala akta kojom je uređivala pojedina administrativna pitanja za mitropolijama u Simeonovom carstvu, što pokazuju neki drugi dokumenti koje je Simeon izdavao, da pokazuju jednu simboliju. Smatramo zapravo nemoguće da su navedene postavljenja, ustoličenje i odluke, mogli biti sprovedeni uslovima ideološkog suprotstavljanja lokalnih vlasti Carigradskom caru, što bi se moralo javno izboriti izostavljanjem njegovog imena iz arhijerijskog bogosluženja. Podsjetit ću samo na to koliko je na poznat primjer, koliko je snažna bila reakcija patrijarha u jednom takvom slučaju koji se dogodio nekoliko decenija kasnije,
kada je spomen Bizantijskog cara bio izostavljen iz bogosluženja u Rusiji, koja je tada bila pod jurisdikcijom carinskog patrijarha. Mora se naravno istaći i to da o kontaktima Simeona i Jovana Petra nije ostalo traga, međutim, valja istaći i to da je to vreme velike lakune u bizantijskoj historiografiji, dakle, vreme kada bizantijska nema historičara praktično Jovana Petra, od druge polovine njegove vlade, tako da tu postoji jedna praznina koju možemo pokušati da rekonstruišemo na jedan i drugi način. Jedna od carskih manifestacija vlasti Simeona Uroša Hladovog bila je dodala visokih polskih dostojanstva i postoje nekoliko takvih slučaja. Dakle, smatramo da je sasvim moguće i čak verovatno da je titulu kesar Aleksij Anđel dobio od Simeona ili možda od Jovana Uroša za vreme njegove vrlo kratke vladavine. To uključuje činjenica da su u to vreme na Konstantinopolskom dvoru već se prestalo sa praksom dodeljivanja titula Sevastokratora i kesara. To je bilo nešto potpuno anakrono. O poredu samog Aleksija Anđela nema podataka, samo se na osnovu tumačenja jednog nedovoljno određenog iskaza može izvesti njegova rodbinska veza sa izvestim izmekom Anđela u Tesara. Takođe ime njegove supruge, kesarice Marije Radoslave, svakako ne upućuje na konstantinopolsku sredinu. Dakle, na osnovu svega toga može se zaključiti da ima osnova da se u ličnosti Aleksija Anđela i njegove supruge vide pripadnici društvenog sloja tesarskih arhonata, kojima je lokalna carska vlast dodelila titule kesara, odnosno kesarice, i time predodredila za svoje naslede. S obzirom da prirodu odnosa lokalnih predstavnika carskih vlasti, oličnu liturgijskom spomenu svetovnih vlasti u lokalnim kontrolima, takva je investitura nekoliko godine kasnije interpretirana na način koji je zaveden u povelji za manastir Podgorice Velikog brata, koji smo ovde citirali, gde stoji da je vraćan par kesara po obećenju Božije i milošću gospodara i careva dobio vlast u Tesara. Smatramo da toj formuli treba vratiti pažnju i na naročiti spomen Božjeg proviđenja, koji se može shvatiti kao aluzija na to da je kesarska investitura prethodila dobijenim vlasti u Tesaru. Najzad rečeno na izvestan način utvrđuje podatak da je posle ubistva Tome Predugovića u Janinji, krajem 1384. godine, sad podrazumemo ovde poznat kontekst i vezu Tome Predugovića sa Simeonom, dakle naredne 1385. godine kesarica Marija došla na venčanje Tomine udovice Marije Krivine, Simeonove ćerke, sa novim gospodarom grada, Esaulom Montijem, vodeći sa sobom Simeonovog mlađeg sina Stefana, to je brata Uroša, već momaka Josefa i Marije. Tako na ovom mjestu bi se zaustavio, tako da je rešio argumentaciju vodenog ostavljen za drugu. Hvala na pažnju.